jatuh. Ya, kami informasikan seluruh besar dari keluarga. Ya, bersiap-siap tentunya untuk menyambut kedatangan calon pengantin itu yang bisa ombongan. Nah, ini ombongan dari pengantin, alhamdulillah udah sampai di tempat. Teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe-nya ya. Yuk ikuti terus perjalanan Abah ya lah. Kalau bisa dayana, sama-sama alhamdulillah. Saku maha karunia. Sekarang sudah mulai memasuki ombongan dari lakinya. Pemirsa calon pengantin pemandu miwah rombongan saya tunggu berlalu aturan bagi pengantin calon pengantin bagi salika selalu keluarga kalau dikalungkan mengelilingkan calon pengantin Jita bil amril muta Tola'an badru alaina Min saniyati wajah syukru alaina mada'alillahi jita bil amril muta Usaf ya habibi ya kau para ustaz dan ustazah. Ada yang dihormat keluarga Jember, keluarga calon pengantin pemetik, keluarga Bapak Gus almarhum kali Ibu Rahma. Ada yang dihormat keluarga besar keluarga calon pengantin istri, keluarga Bapak Doni kali Ibu Kartini. Para sepuh bini sepuh Bapak Ibu, para warga sadayana anu sami-sami rawuh. Ada kusim kuring dihormat yang nungsaki buktasna sim kuring di atas nami di keluarga calon pengantin istri sakali deui nyuhun dihapunten mugia Bapak Ibu sarimbit sakula wargi landung kandungan lair aisan tawakuf anu dipeda di sadayana atuh mudah-mudahan ieu calon pengantin pamegeut anu insyaallah baris kadang baca tukrami ke calon pengantin istri mudah-mudahan sing aya dina kasinugrahan langgeng lumaggeng abadi sing dicatatkan keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Atus sing kuring moal ser penuh catur anu kepihatur sumangga urang buka wae ieu rutin acara abdi nikah kumaskeun basmalah sasana. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadapun dan acara sarajina jaita awsan ayat suci Al-Qur'an anu bari diaoskeun ku kersana Bapak Ustaz Cucu kamantenan sumangga di hadirana. Allah wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله واسع عليم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله واسع عليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله العظيم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melak Jati sisi leuweung di Banjuran make cai. Pilih tadi keur malaweung urang cobaan sakali. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lauk gurame buah kesemek rame tapi jika arah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa najaba ilaiha wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau anu video nu ieu dipengker we nya. Soalnya aduh tempat mah ieu saya. Tuh, dipikir punten Pak sakedapnya. Baik. Indonesia yang makan Indonesia. Siap. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan orang kalebet umatna senantiasa turut taat pada ajaran panjenengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kelahiran Tasikmalaya 8 Maret 1888. Ketinggian di Kampung Cijuhung, Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Mas kawinna perhiasan emas 12 gram. Kedua pernikahan nyata calon istri namanya Neng Maria terus putri kudus bapak Abu kasih beribu. Kedua bagi atas sayang bapak di Allah Subhanahu. Ketiga nyata saksi dalam dosa Pak Haji Ahmad Johari kami Padadang. Alhamdulillah para tersangka bantu ijab نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا أحل النكاح ونذب إليه وحرم الشفاح وأوعد من علم عليه وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى ومن آياته
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah basikat barokahna kami sadayana khususnya Kang Abdul Majid sareng Neng Maryam. Neng Maryam, Pak Penghulu harus di hadapan dua saksi. Apakah bersedia nikah Kang Abdul Majid? Bersedia? Tidak ada paksaan? Tidak. Alhamdulillah. Kembali saling di putra kah hidup, di akramana kah hidup, ya, tidak pada siap kami dari bapak contoh TK para putra hidup siapa tanggung jawab dunia akhirat. Terus sarangan mau istighfar syahadat kalimat surah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usi nafsi wa yakum taqwallah wa ta'ala wa taqwa. Wa zawjika wa ma'rullah bi ihsanin wa ma'rufin wa tahsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Abdul Majid bin Bapak Gus saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan putri kandung saya yang bernama Maryam dengan mas kawinnya perhiasan emas 12 gram dibayar tunai. Saya terima nikah kawinnya Maryam binti Bapak Rodi dengan kawin tersebut dibayar tunai. Saksi. Ya khairu jalali wajhikal karimi wa li azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barakallahu wa barakallahu khair. Barakallahu wa barakallahu khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yayang. Anu gelis. Ya AA. Nyanggakeun mas kawin. Satu maha kasebat. Dina akad. Pamugi. Barokah. Manfaat. Maslahat. Dunia dan akhirat. Sok neng walat. Ditampi AA. Hatur nuhun. Pamugi kasayan AA diwales ku Allah
ku berlipat kasaya. Berlipat ke saya. Insya Allah Insya Allah. mungkin wongi dibayar kontan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi rahmatika ya arhamar rahimin. Yuk doa anak juga mudah-mudahan sudah istri anu solehahnya. Amin. Amin. Kakek belajar ya. Sabar ya teman.
Tadi aja tahu kan. Satu, dua, tiga, tukang foto nampak dong. Wow.